Kan maya yetel mehentsik balob. Alfabeto maya, con base en el Acuerdo de 1984. Consonantes y ejemplos. B, Bach, ch, chich, ch, chich, ha, kol, kik, l, luk, m, mis, n, nol, pol, ak, r, turish, s, sohol, t, ten, tuch, ts, tsats, ts, tsak, w, wa, sh, shamach, y. yuntun. Vocales y ejemplos. A, Atan, a, mak, a, mak, a, sa, a, haan, e, ne, e, pek, e, nen, e, he, e, seen, i, ilip, i, kin, i, icham, i, kali, i, kiish, o, ko, o, chom, o, sol, o, cho, o, toon, u, u, yum, u, ulum, u, ku, u, kukum.